Oca, Amin. i Sina, Amin. i Svetoga Duha. Amin. Sezoni školskih matura i proslava pridružila se i Srpska škola Nikola Tesla, koja je 2. juna proslavila svoju školsku slavu car Konstantin i carica Jelena. Draga deco, dragi učitelji, dragi roditelji, od sveg srca vam čestitam vašu krsnu slavu, svete careve Konstantine i Jelenu. Specijalno za ovu priliku, ali istovremeno i povodom kraja školske godine, upriličena je svečana manifestacija sastavljena od spleta recitacija, muzičkih nastupa, ali i premijernog izvođenja dramskog skeča po motivima poeme Dobrice Erića pod nazivom Torta na 5 spratova, koja je slatko nasmejala publiku i pokupila najveći aplauz roditelja, ali i svojih vršnjaka. Meni 50. Počne. Iza moje male kuće ima jedno krupno brdo. To brdo je neki vrač, nadenuo kolač. 100 puta sam kazao, slatko bi da smazao. Srpska škola Nikola Tesla već 9 školskih godina radi pod okriljem crkve Sveti Luka u Vašingtonu i svake godine okupi između 50 do 70 dece uzrasta od 3 do 16 godina, dok su stariji tinejdžeri okupljeni u okviru posebne sekcije pod nazivom Omladinski klub. Cilj škole je pre svega okupljanje i druženje najmlađih iseljenika u Vašingtonu, očuvanje srpskog jezika i kulture, kao i negovanje ljubavi prema svom poreklu. Pored škole uživo, tokom COVID-a je zaživela i virtualna nastava sa istim programom Srpske škole, čiji su polaznici takođe svečano proslavili kraj školske godine sa svojim učiteljima volonterima iz Srbije. Za ovu priliku je svako od njih pripremio videozapis svog dramskog izvođenja. Mamino slovo. Na svesku na žvrlja. Izmedom čupče. Čokolade kraš. K uvek je sa kačketom. T istopa tuče. Tozo, siđi dole! Ovaj je nepismen. Nova školska godina kreće 6. oktobra, a upis za polaznike je već sada otvoren i svi zainteresovani su pozvani da se prijave do prve polovine septembra. Dok lokalne porodice pozivamo da se pridruže nastavi uživo, za one koji nisu u mogućnosti da putuju, nastava će biti dostupna i putem specijalnih časova online. Kuća.